ladies and gentlemen, please welcome Dr. Eugene dan Dr. Syuhada. Hi guys. Ada kata-kata kepada anak. Jadi anak yang soleh, belajar rajin-rajin, but we are so happy to have him here with us. Why you cry pula? Why I cry? Tiba-tiba kau cry pula. What is your feeling when you know that you going to convert to a Muslim? Your partner tu Muslim, right? The other half tu kena convert juga sekali. Dia agak shock juga. I don't know whether my family can accept or not, of course. How about your parents? Parents memang accept anyone in the family, but agreement from the parents itself je. So by looking at how comfortable he makes everyone feel, he want to be in the relationship. Kalau orang tu dah mati pucuk, memang boleh sembuhkan? Boleh. Sebab biasanya yang mati pucuk ni dia ada punca-punca dia. So I would say that is very treatable. I pernah jumpa satu couple ni yang diorang pernah datang consult dengan I sebab Assalamualaikum. 大家好 Selamat datang ke Melayu Cina Podcast. Okey sayang, hari ni kita ada tetamu yang sangat-sangat special. Dua-dua adalah doctors. Ya, betul. Tapi yang menariknya kan, dia bukan sekadar doktor je tau, tetapi bangsa dia mix, betul tak? Betul? Sama nama macam dengan podcast kita. Ya, Melayu dengan Cina Ya, jugalah. betul. Okey, tetamu kita pada hari ni suaminya adalah berbangsa Cina, isterinya berbangsa Melayu. Kalau macam kita, I Melayu, sayang Cina. India. Oh, Cina. Okey. Alright. Okey, apa lagi? So sekarang kita introduce guest kita pula. Okey. Tanpa meluahkan masa guys, dianya tak nak menjemput lama-lama sangat. Basically dua-dua adalah doktor, jadi kita biar mereka introductionkan sendiri. Guys, dipersilakan ladies and gentlemen, please welcome Dr. Eugene dan Dr. Syuhada. Hi guys. Hi. Apa khabar Dr. Eugene? Sihat alhamdulillah. So nama saya Dr. Eugene. Saya seorang doktor estetik. Okay, I have my own clinic. It's called My Clinic Men's Wellness. And I've been an aesthetic doctor for almost, I think kira-kira dalam 6 7 tahun 6 tahun jadi doktor Sebagai seorang estetik doktor je. Kalau nak kira sebagai seorang doktor plus 2 years plus another 2 years, dalam 4 plus 6, about 10 years lah, almost 9 to 10 years lah dah jadi seorang doktor lah actually. How about Dr. Syuhada? Boleh introduce yourself? So I Dr. Shu selalu orang panggil. So actually I pun dalam bidang estetik juga, tapi not the same clinic. So I'm working currently dekat clinic dekat Bangsa. So I've been in aesthetic for about 4 years like that lah, lebih kurang. Previously I was in government sector. Rasanya mungkin ada orang akan pernah nampak Dr. Eugene dengan Dr. Shu. Sebab ada Famous lah. Famous juga kan. Adalah kalau korang pergi dekat TikTok tu, korang Google Dr. Eugene tak pakai songkok, itulah adalah keluar dekat situ. Lepas tu dah Dr. Eugene start viral. Apa Dr. Zaka ke apa ke kan. Dia akan keluar lah dekat situ kalau keywords dia betul. Okay. Interesting, nanti kita akan go more into that. Yeah. Okay, so basically both of you guys dah berkahwin, betul tak? Yeah. Jadi Dr. Eugene as a berbangsa Cina, dan untuk berkahwin dengan Dr. Syuhada, you kena convert kepada Islam. Yes, so betul. what is your feeling when you know that you going to convert to a Muslim, to become a Muslim? Okay, so kita kahwin sejak 2023. Okay, and undang-undang dekat Malaysia ni, kalau you nak kahwin dengan orang yang berbangsa Islam, right, bangsa agama dia Islam, right, dan okay lah whether is it Cina ke, Melayu ke, India ke, as long as your partner tu Muslim, right, the other half tu kena convert juga sekali. Okay, so for me, my challenges lah, cabaran I kan, my feeling bila I tahu I kena convert Islam tu, actually dia agak shock juga, because of course when you are from a different religion kan, bila you nak convert pada religion lain, yang lain, you akan rasa it's the unknown kan. We don't know how is it like bila you nak masuk dekat religion lain tu, dia macam mana. Kedua, of course I don't know whether my family can accept or not, of course kan, sebab kita tak tahu dia orang punya pandangan macam mana. And also I don't know if I myself tu boleh betul-betul memeluk agama Islam dengan hati yang terbuka ke tak, So previously, before this, I was a Buddhist. I'm not a very strong Buddhist also, so I don't really ikut dia punya agama dia betul-betul juga. So for me, bila nak memeluk agama Islam tu, my wife ni dia orang yang
Alim. And she's very Alim strong lah. Muslim. Yeah, just Faham. the jenis yang strong Muslim. So the challenges is actually more on me to actually match up to her expectation. Untuk accept Islam tu Yeah. sendirilah. Yes, and also to be able to become seorang Muslim yang betul-betul into it, you know, betul-betul faham and also practice in your daily life. So Dr. Eugene sekarang dah memeluk agama Islam. So ada tak apa kebaikan lepas convert? Of course, for me, sebelum like, macam I cakap tadi, sebelum ni I Buddhist. I don't even practice as a Buddhist. Tapi sekarang bila I dah convert, I actually practice adalah agama dalam hidup. Previously ada agama tapi macam tak ada agama. Now I feel like I have a religion in my life. I actually practice the praying 5 times a day, the solat 5 waktu tu apa semua. So I think that make me a better person, because one thing that is lacking in my life all this while is actually agama. Yeah. Kalau you nak cakap pasal status pendidikan kan, macam tahap pendidikan apa semua, yes I have that. You want to talk about family yang complete, yes I have that. You nak cakap pasal rezeki, I also have that. You know, the only thing that I'm always lacking in my life, I think for me would be having a very at least I wouldn't say strong religion lah, tapi at least ada panduan hidup. You know, jelas. agama sebagai panduan hidup. Everybody should have a religion in life lah. Doesn't matter if you're a Buddhist, you're a Christian, or even you're a Muslim lah actually. Dr. Shu, waktu you nak pilih pasangan sebagai seorang suami kan, Yeah. you choose Dr. Eugene sebagai seorang suami dan dia pun kena convert kepada Islam. Yeah. How about your parents? Adakah parents you boleh terima orang yang berbeza bangsa untuk jadikan sebagai seorang suami? My parents. Yes. So honestly, I don't have much challenges lah on that part, because my parents memang accept anyone in the family. Oh, so maksudnya waktu Dr. Eugene datang tiba-tiba, oh boleh terimalah macam tu. Tak adalah macam tu. Dia Okay. macam I introduce him to the family, faham. to the parent, to my parents, my mom, my dad, semua kan. Lepas tu his character makes everything comfortable, makes everyone comfortable around him. So in that sense juga, bukan just for kita bukan nak dapat validity, nak dapat agreement from the parents itself je. Kita kena dapat dari diri sendiri jugalah. So by looking at how comfortable he makes everyone feel, by looking at how genuine lah he want to be in the relationship, so then I feel that it's not gonna be, I mean it's gonna be hard. Ibu tengok I terus suka I kot. Oh, Dia terus cakap, oh this one boleh kot. Terus jatuh cinta lah. Takut mesti datang dengan ayah, right? Of Rasanya course, ibu but bapa memang akan suka kalau anak mereka suka. yeah. Handsome Tapi kan. kita kena Lagipun Dr. Eugene handsome. aku terus dapat green light kot doktor. daripada ibu. Masa tu lah, I know ibu syuhada lah. Betul, Ibu betul. kalau kita refer ibu ni, maksudnya ibu syuhada lah. Tapi Dapat tadi dia green macam light dia kot. tengok doktor, Cina. Ada mak hair. Tak ada kot. Ibu rasa Cina dia dengan masa doktor, dia jumpa I tu dia okey. Ibu Okay dia sajalah. ni lah very open lah. How about ayah? Your dad? Ayah dia tanya banyak soalan. Banyak soalan lah. So kalau you nak tahu dia tanya apa, kena tanya Dr. Eugene Yeah. sendiri. Ya. Yeah. So on the first day. First time I jumpa dia tu masa I think time PKP. Yeah, so kita masa tu I kenal Syuhada tu time PKP, nak dating mana-mana pun susah. We cannot go out anywhere, tak boleh makan, duduk dekat restoran makan pun tak boleh. So the only time yang kita boleh hang out tu adalah dekat hospital, okay, and it is tempat bekerja kan, so macam tak sesuai juga. And then kita pernah hang out dekat taman nak makan. Tasik Titi Wangsa. Yes, Taman Tasik Titi Wangsa tu. Kita Ya. hang out dekat taman je lah. Makan kat Sebab- taman. Tapi tak panas ke dekat luar sebab tu? kena dekat tempat Pagi, terbuka. ah. Oh, You know, pagi. we have to Betul, find tempat betul. terbuka kan, no choice kan. So taman je lah kan, semua orang boleh nampak. And the third place will be masa tu time tu nak makan something. So mak dia ajak lah balik rumah jumpa. So tiba-tiba ayah ada dekat situ lah. You know, her father was there. So I That's when ingat your lagi jantung jatuh lah kan. ada I ingat lagi time tu dia macam interview tau. Macam Oh. kita ada podcast ni tapi lebih formal. Duduk bawah. Duduk bawah. Apa soalan dia yang pertama? Ingat lagi tak? Soalan dia yang pertama tu. Soalan pertama dia I think was like Eugene ni kerja hospital ke? Baru habis kerja? Baru habis kerja. Macam cok sikit lah masa tu. I remember lagi. Lepas tu I think he asked me like to introduce myself, macam interview saya
dengan my whole family sekali. Abang you kerja apa, adik you kerja apa, ayah you kerja apa, mak you dekat mana sekarang, asal mana, everything lah, macam interview. Nak pergi interview kerja, applying for a job interview. The job is actually to date the daughter lah. Nak pergi dating sebab dia nak, sebab ayah dia ni niat dia baik, tapi dia of course siapa-siapa yang nak betul. ni, Sebagai father figure dia kena tanya lah. You need to make sure that the lelaki tu daripada niat yang baik, of course with latar belakang yang baik jugalah. Tapi selalunya kalau macam orang interview tu pun kita boleh dapat tahu karakter seseorang tu dengan cara dia menjawab, betul tak? Ya, betul. Betul. So Dr. Eugene sekarang dah convert. So dah ada kota untuk kahwin 4. Oi. So adakah Dr. Eugene akan penuhkan kuota tu. Penuhkan kuota. I ambil parang tu. I think for me kan, okay, Soalan benda ni tak boleh tanya tepat benda ni wife. kalau korang tanya mana-mana laki yang berbangsa beragama, berbangsa ini Melayu and sebagai seorang Muslim, right? They will tell you no. Or if you ask the partner diorang nak bermandu ke tak, of course everybody will say no. I mean for me nak penuhkan kuota ni, it's very subjective. I wouldn't say that you're wrong, cuma ikut kemampuan masing-masing. But for me, I rasa I sebagai seorang Cina, walaupun dah jadi Islam, right, jadi Muslim, but still I'm Chinese. My mother always tell me to only marry one. You can have many kids, but isteri satu. Faham? Ya, sebab mesti ada sebab dia. Number one is sebab dia, for me it's satu pun dah susah nak handle, lagi-lagi dengan Dr. Shu pun dah susah nak handle kan? Hengsan kepala kan? Sakit kepala sikit lah. You know, dia memang is a lot on your plate to handle juga. Excuse me. On the podcast. Yang kedua, ni kita simpan kan. Yang kedua, I rasa sebagai sifat manusia ni, kalau you nak cinta banyak perempuan, it's going to be very difficult for the female to accept. Actually, it's very hard for them to have hati yang terbuka untuk accept. Lah. Yeah, and as a general rule, sekarang kita dah modern. If you ask any Malay couples or any Muslim couples, can the suami bermadu ke tak? I think memang diorang pun tak boleh accept lah. Correct. Yes, walaupun dalam Quran tu yes tertulis. But kita hormat benda tu, of course. Kita pun praktikkan benda tu. Tapi kalau kita nak praktikkan sampai nak include in your life sekali, benda ni I rasa dia is subjective. It's up to individual. I wouldn't say they are wrong. You know, maybe ada dalam certain circumstances you might be able to marry more than one. Kan? Itu pun kalau example lah, bagi contoh lah sebab I seorang doktor, so I use this as what I see daily in my life lah. Kalau just say I dah kahwin dengan Dr. Shu, atau I have a couple coming to me, diorang nak cuba dapatkan anak, tapi just say the wife tu dia ada masalah in terms of fertility, tak boleh nak dapatkan anak, so dia pun halalkan suami dia untuk dapatkan seorang lagi isteri untuk adakan zuriat dia. So then I think dia bersebab lah, bersebab. It's really applicable lah. That one pun dengan doa isteri yang pertama dia. Okay, sebab I tak boleh, so I think you can find someone else to have your audience. So that one I would say that it's also applicable lah, you know. But kalau sekadar nak abusekan benda tu kan, sekadar nafsu ke, sekadar ni ke, so I think that one it's really I macam tak sokong lah benda tu lah. Betul. It's a very good explanation. Betul. Sebab sekarang ni ada yang dia gunakan benda tu sebagai tak ada sebab yang kukuh kan. Yes, dia betul. gunakan tu. For me sebagai seorang doktor ni, I pernah jumpa satu couple ni yang diorang pernah datang consult dengan I sebab infertility, maksudnya kesuburan lah. Masalah kesuburan. So bila check initially I check laki dulu sebab I pakai laki, I tengok laki kan. So when I buat test ujian untuk test dia punya sperm apa semua, we found out that the laki is actually normal. So kalau laki dah normal, then the next question will be, is the wife normal or not? Is the wife subur ke tak? So bila check tu sebenarnya wife tu dia ada masalah PCOS. So PCOS tu maksudnya dia tak ada telur yang matang. Ya, dia tak ada telur yang matang. So bila dah sampai tahap tu, then for the next plan will be, okay, so how can we help her to conceive? It's going to be very difficult. I wouldn't say PCOS woman cannot conceive, tapi it's going to be very difficult. So that's where I think in Islam, sebab in Quran it's complete. Dia bagi I would say it gives an answer to all the solution.
You ada masalah ni, okay, inilah solution dia. Ini masalah ni, inilah solution dia. Tapi nowadays people are abusing that lah. That's what I'm trying to say lah. Quran ni dia complete. It gives the solution to all mankind problems. So kalau isteri pertama tak dapat nak lahirkan anak untuk you, okay, that's where you can apply this syarat. Laki boleh kahwin lagi satu untuk adakan zuriat. That's what it is lah. Betul. Kepada Dr. Syuhada, saya ada satu soalan. Ya, saya. Banyak-banyak lelaki, kenapa pilih lelaki berbangsa Cina untuk berkahwin? Oh, kenapa pilih ni lah Dr. Yes, Eugene kenapa ni? pilih Dr. Sebab Eugene? handsome. Okay. First, dia bukanlah sebab Cina ke apa. Tapi first kalau kita tengok kan, dia macam Korea-Korea sikit. Korean look lah. Oppa. So actually masa zaman, that's the first impression lah. First impression, he looks quite presentable, handsome. Nampak macam oppa sikit kan. Datang kat ward macam nampak oppa gitu. So kita pun macam tertarik. So that's the first impression lah. So apa tu, rupa tu penting jugalah rupanya. Of course. Suka yang Tapi that doesn't carry the entire percentage on deciding Berapa whether you persen want tu? to. That one 80. That is the initial step. 80% lah. 30%. Cara jujur lah It kalau. has to be maintained up till now. Gitu. Tak ada lah. Okay. So first of course is the look lah. Definitely because of he has the look that catches. Sebab masa zaman I know him lah, kenal dia tu, that's the time kita tengok cerita Korea lah apa semua. So macam that's the time yang macam Korean lah like that. Okay. So First dia kena catches. yes, betul. you will see the Itu look. realistik lah. Betul. Misalnya Then boleh- baru Tak kita tipu. pergi kenal-kenal. Oh, hebat awak. Saya tanya Dr. Saya Shu pun lah. handsome, that's why saya tertarik. Kita punya interview dah habis lah. Okay, lepas tu sambung. So other than that, bila it's not just about whether he's Chinese or Indian or Okay. African, doesn't matter. Okay. It's actually the genuine lah, that the keikhlasan yang dia tunjuk to actually be with me. Boleh nampak ke keikhlasan tu? Tak boleh nampak kan keikhlasan tu? Apa yang dia Action dia buatkan lah. sampai The you boleh actions lah. suka dekat. The actions, the acceptance, because everyone have a story Okay. of how they live. Dr. Eugene, kenapa banyak-banyak amoy-amoy kan lagi ramai dekat luar sana? Kenapa pilih wanita Melayu untuk jadikan sebagai seorang isteri? Benda ni dia agak ni personal sikit. Okay. So sebelum Dr. Shu ni, I have bekas teman wanita. Before that I pernah lah pergi pator, pergi dating Okay. dengan my ex girlfriends are Chinese. Pernah lah. So dating. The first one 7 years, second one about 2 years macam tu. Dating rasa macam tak sesuai sebab mungkin pandangannya tak sama apa semua. Dia jadi tak sesuai lah. So masa tu pun I dah berumur sikit. I'm already 30. So and I had my breakup with the second one tu. I dah 30 years old. I dah rasa macam alamak, dah tua ni. Kalau nak go through the whole dating game again, it's going to take at least 2 to 3 years apa semua tu kan. And then time nak settle down apa semua, aku dah mungkin dah 35 masa tu. So of course I did not plan along to get a Malay girlfriend ke Muslim girlfriend ke. Tak ada, memang tak ada. So time tu I tell myself, okay, apa ciri-ciri yang you nak dalam seorang perempuan sebagai isteri? You tanya diri you I sendiri tanya lah. diri I. Sebab I told myself this will be the last one. Okay. Sebab aku dah tak ada masa dah ni. Aku dah 30. The next one should be it or done. You're done. Sebab you dah out of the game lah. Sebab kalau dah 30 plus, I dah rasa dah macam too old lah for me. Kalau the next one fails, just say I invest another 2-3 years. It fails again, I dah 33 dah. Memang So aku dah rasa single macam forever lah. Macam dah single forever ni. Single forever lah. Fed up. Single Fed forever. up dah macam fed up lah. Okay. Reda je lah kan. So at the time macam I ask myself, apa ciri-ciri yang you nak dalam seorang wanita sebagai seorang isteri? So the first thing it came in mind was, dia mesti suci. Suci tu banyak meaning lah actually. Suci tu maksudnya pure lah, pure. Second thing, cantik lah. Of course rupa tu kan penting. Betul. 80% lah. 80%. Itu penny rasanya, 80%. Semua pun macam tu. Kata pepatah. Bab kata pepatah. Bab kata pepatah Dari penny lah. mata. Dari mata ke hati. You know. Okay. So I will say pure, dia kena suci, dia kena cantik, dia kena smart jugalah, for me I think that is also important, because rupa satu je, tapi kalau dia tak ada
minda or or Bijaksanaan. atau bijaksanaan lah, I would say pandangan yang sama, sekufu, almost sekufu, pandangan yang sekufu Thinking thinking yang same as you kan, it's going to be very difficult. Betul. You cannot just marry someone sebab dia pretty, lama-lama dia akan jadi tua juga, the looks will go away. So what remains is the mind. You need to have the same mindset and the same pandangan when you see certain things as well. So that for me is also very important. The fourth one is, of course, dia kena, kalau boleh dia nak shape yang cun jugalah kan. Siapa yang tak Shape nak dari segi apa? shape dari Badan dia? Segi badan Tapi juga. sekarang macam biasa. Dulu saya kurus. Oh, dulu ada shape lah. Tak boleh so- cakap macam Sorry, tu. sorry, Sebab sorry. sudah beranak. Faham. Bottom. Oh, memilih dari rupa juga rupanya. Yeah, of course lah, mestilah. Dia kena, sebab I pun sebab I see myself, I pun jenis yang ada jaga badan apa semua. So I wish to get someone yang sama. Betul. To match me lah. Dia kena match me. Sebab they say for men, the best accessory is going to be the woman beside you. That is the best accessory you akan pakai. Bukannya jam tangan, bukannya spek mata, bukannya baju dekat badan you. No, it's actually your wife. Your wife is going to reflect you. Betul. What kind of wife you get is going to reflect you. If your wife jenis yang mungkin rowdy ke apa ke, rowdy maksudnya macam mina rempit, okay, then it's going to reflect you as a husband juga. So tiba-tiba keluarlah Dr. Shu ni, so Cincin-cincin. and she Cincin-cincin. and bila I look back again, masa dia first time I round dekat ward, masa tu I tengah kerja, how I tertarik dengan dia is masa dia tengah round dekat ward, masa tu I MO dia. I was a medical officer in orthopedic department, pakar tulang lah kiranya kan. And she was the houseman there. So I remember it was a weekend. So masa I tengah round tu, tiba-tiba ada Dr. Shu ni keluar lah, ada satu perempuan ni datang. Dia baru cakap, hi boss, she call me boss that time. Hi boss, saya houseman baru dekat Dr. department Shu lah waktu tu. Yes, dia baru masuk masa tu. Yeah. So I macam so when I look tepi mata tu, I macam Terus macam jatuh cinta. okay. Tak ada. Tak, belum lagi lah. Bukan jatuh lagi, Terus macam tertarik. macam sebab wow. masa tu dia punya scrub tu I think is almost the same colour as my shirt dengan pants ni. Dia macam beige colour a bit lah. kononnya Dia colour pastel. Matching ditakdirkan oleh Tuhan. Dia so scrub dia I tertarik dengan colour scrub dia. Dia beige colour lah. So pastel. Colour pastel and dia beige. So I macam tertarik lah sebab dia pakai baju scrub bright sikit kan, terang kan, colour terang. So macam kalau tak dulu kat houseman tu semua pakai gelap kan, dark blue, navy blue. Oh, so maksudnya Dr. Shu seorang je lah. Dia punya cara pakaian tu dah ada attraction Dia sikit. macam ada attraction sikit lah. So you actually look twice. Tengok 2 kali kan. Faham. Toleh 2 kali. Orang kata kan toleh 2 kali. yeah. Kalau toleh sekali tak ada apa-apa. Kalau toleh lagi sekali maksudnya ada something, So macam toleh 2 kali. So and then after that bila I on call dengan dia lama-lama tu, I realise that she ticks all the boxes. Apa yang I nak. Ciri-ciri yang tadi aku itulah. nak sebagai seorang isteri tu ada dekat dia. Yeah, so I would say I tak pilih dia. I would say takdir. Tadi. I would say jodoh. Oh, so Yeah, sweet. I tak Sebab pilih dia. pakai baju matching. So masa tu pun I doa jugalah, doa. I just tell myself, I doa cakap bagilah aku seorang perempuan yang ada ciri-ciri seperti ni. Macam kalau you nak beli kereta kan, you pun nak spek macam tu betul. kan. Okay, aku nak kereta sedan, aku nak SUV macam tu. So you are actually your checkbox tu, yang aku nak semua spek tu kan. Aku nak color rim black kan, aku nak kereta sedan kan, aku nak ada boot space, aku nak ada aircon belakang, auto climate control, aku nak ada screen besar cantik modern apa semua. So all that ciri-ciri tu yang aku nak tu ada dekat dia. Oh. Saya rasa Dr. Eugene punya checklist ialah kena warna beige. Tapi Dr. Shu pun sangat Tapi hari ni pun sangat putih. baju dia pun warna sama kan? Gebu. Oh ya. Warna sama lah tu ada. Actually it that's wasn't why plan you lah, see. tak plan Tak pun. plan Tak ada pun. plan lah. Memang plan. takdir lah. Takdir. Takdir. Sekejap nak tanya yang pasal scrub tu. Warna tu bukan dah fix by hospital ke? Ada. Kita boleh pakai any scrub colour we want. Kalau macam tu memang takdir. Takdir kan? Takdir. Takdir. So back to the question by Daniel, aku tak pilih dia. I would say this is takdir. Yeah. And also my jodoh adalah dengan Dr. Shu. Oh. So and then of course bila dah ada takdir macam tu, of course kita pun work hard. Kita work hard to
to nurture the relationship kan. Betul. Kita pun kena put effort juga. Jangan takdir tapi effort tak ada. Habuk tarak kan. So I put in effort juga, and alhamdulillah this is where we are today. Sebab saya rasa the biggest challenge is when we lepas kita get to know each other, the biggest challenge is courage yang sangat besar ialah the moment when we decide untuk kahwin. Yeah, Yes, So tak correct. senang nak ambil keputusan itu. Yeah, correct. Yeah. So decide to live with that to person. follow up on Penny's punya statement ni, sebelum kita nak kahwin tu, of course I need to introduce her to my parents kan. So that one is also a big thing. It was something very big sebab I don't know whether my parents can accept ke tak. Itu yang I suka. This is my pilihan. Tapi yet again, I pun ada baggage. Baggage I maksudnya family I. I cannot be marrying her without my restu daripada ibu bapa I kan. Dia macam, it's like you are throwing away something to get something, you know. So we don't want that to happen lah kan. Sebab sebelum, kalau nak ada I pada hari ni, it's all based on my parents. Betul. Right? I cannot say I disregard whatever they feeling lah. So for me, one of the biggest challenge kan, dekat soalan satu tu tadi, one of the biggest challenge tu adalah to get my parents to like Shu, to like Untuk dia orang terima dia. Kenapa suka pada peringkat awal your parents macam tak berapa terima juga macam bukan tak berapa terima. I would say that kalau just sekadar-sekadar macam when I first introduce her to my parents tu, macam hi, this is Dr. Shu apa semua, dia okay je, dia tak ada masalah. Sebab itu pun macam kira kawan kan, more than friends more than friends, tapi tak steady sampai betul-betul okay mak aku nak kahwin dengan dia. You know, yelah, terkejut lah dia kan, nanti kan? Kejut lah. So I would say that kalau sekadar kawan-kawan kan, sekadar girlfriend boyfriend tu, dia bukannya tahap yang serius. Serius tu maksudnya dia jadi tunang kan, dah preparation nak kahwin apa semua. That is another big step. So I would say the starting tu memang okay, tak ada masalah. Right? So it's like I would say ada benda yang kita tak discuss, tapi letak bawah kapet. Tapi your parents tak ada macam carilah orang lain perempuan Cina ke, tak ada. Oh, dia That one sangat is respect based on juga. my decision. Cuma macam decision I ni nak kahwin dengan Islam kan, macam Melayu Islam pula tu, pakai tudung pula tu kan. So it's going to be a big challenge. Sebab normally Chinese ni dia akan kahwin dengan free hair. I'll put it that way lah. Melayu dengan free hair, so dia macam kira-kira on the fence. 50-50 lah. Dia Islam tapi dia a bit open macam tu. So macam boleh terima. This one aku betul-betul kahwin yang alim, tutup aurat, solat 5 waktu, no, dia memang betul-betul ikut. You know, so and that is one thing I like about her also, because masa I dating dengan dia tu, I realised that one of the ciri-ciri tu adalah dia jenis yang pegang pada agama dia. He's not like I dating dengan Chinese ni, aku pun tukar, I change this, I change that, tiba I pakai macam ketat sikit, I tukar the cara I look sebab nak match dengan laki I. Sebab laki I ni Cina, dia Cina ni kira open lah sikit kan, dia tak ada, she just be who she is. Dia memang macam tu lah. Daripada I kenal dia sampai sekarang dia jadi isteri I, dia memang sama. So that's what I like about her. So sebab dia punya prinsip dia, pegangan agama dia kuat. Yeah. So I think for me, I like someone to be like that. So she can, you know, so that will reflect me also. You know, and for me is I will also embrace Islam. More easier for me to embrace. Bukannya macam sebab dia berubah, dia change, try to be more trendy kan. Nak sebab dah dating dengan Cina ni, dia kena open sikit kan. Macam tu dia tak ada. Dia memang simple je, relax je. Dia memang buat kerja dia lah. Pakaian dia semua sama je, memang tutup, tak ada seksi apa semua, tak ada. So for me and my parents would love that. So sebelum ni I pernah dating dengan Cina, bawa balik perempuan tu, mak I akan berkata-kata sikit lah. Dia Contohnya akan, ada satu dia akan contoh. bagi nasihat sikit. Can you like ask her to wear macam tutup Properly sikit ke ke apalah. macam tu lah dia kan. Sebab kan sometimes dia mungkin terlalu seksi for my mom. My mom jenis yang konservatif. Ya, my mom jenis yang konservatif. Walaupun Cina tapi dia jenis yang konservatif lah. So for me is that kalau I bring Syuhada balik rumah, my mom will definitely love her. Cuma satu je problem dia, Islam. Kena convert tu lah. Dia Sebab Islam. tak semua- So that one tu ya. macam headache sikit. Alamak. Tak Kalau semua dia parents Chinese boleh tak ada terima masalah. kan. Yes, bukan semua family boleh accept. Ya. Kan? So but kalau just tengok her as a person, ciri-ciri dia apa semua kan, dia punya cara dia bawa diri dia, dia punya moral value dia, when she come to my house, dia pun macam tolong ibu I dekat kitchen apa semua, sembang-sembang apa semua. So all her ciri-ciri tu dia akan buat seseorang ibu tu dia akan suka dekat dia sebagai menantu. Betul. Cuma salah satu je problem dia, different religion.
So I would say that would be the biggest gunung yang aku kena daki. Faham. Nak Untuk bagi nak parents betul tu terima eratkan lah. betul tu. Betul-betul whatever barang yang aku sweep under the carpet tu, aku kena ambil balik keluar, letak atas meja, list out everything. This is what it is. You know. So tapi alhamdulillah dah kahwin for almost 2023, almost 3 years already. Benda ni kira my family dah accept benda ni. So that is one thing is Alhamdulillah. very nice lah. Yeah. Alhamdulillah. Okay, so mungkin enough of marriage punya topik sebab okay. tadi Dr. Eugene ada mention that dia kerja dekat My Clinic dan bidang kepakaran Dr. Eugene? Kepakaran lelaki lah. So I lebih tengok kepada a lot lelaki of lah. men punya problem jugalah. Sebab masalah sebab lelaki ni dia banyak masalah juga sebenarnya. Okay. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni dia banyak tabu lah. Kan kita ada pakar kesihatan wanita, kita tak ada pakar kesihatan lelaki. Apa beza di antara pakar kesihatan wanita dengan pakar Okay, so kalau pakar kesihatan perempuan ni, I think my wife can explain better sebab dia more towards women's health. Okay. Kan? So kalau women's health ni Banyak. everybody knows. Kita ada obstetrics and gynecology lah. Maksudnya kalau perempuan ni dia period dia terlalu banyak, atau dia sakit period, dysmenorrhea, atau dia tak ada period, atau dia ada say Cis ke apa ke macam-macam lah. cis ke fibroid ke apa semua. Banyak ada. Yeah. So kalau dia ada cis ke fibroid ke apa semua, that one it's all under kesihatan perempuan, you know, women's health. But for men, ada ke you tengok laki datang buka cerita, bang, aku punya zakar ni dah kurang keras lah bang. Apa yang kita boleh buat Jarang. So laki ni, to be a man, zakar mesti boleh. Kena strong lah. Kena strong lah. Kena padu lah. Kena like, turunkan ego untuk tanya. Yeah. So, ego tinggi lah. Tapi dekat Malaysia ni dia tak banyak orang cerita benda ni. You know, dia kan dia tak banyak orang Benda tu cerita. macam malu dengan sensitif. Dia kan? dia tabu lah, dia kira stigma jugalah kan, because men don't openly talk about this thing also lah. So I realise that is a problem there lah. So for me, bila I venture into pakar kesihatan lelaki ni, I see a lot of cases erectile dysfunction, mati pucuk. Of course also cepat pancut awal, premature itu pun ejaculation. salah satu Betul. penyakit Masalah. kalau Memang pancut masalah. awal. Can you imagine kalau macam lelaki ni kan, dia tengah engage, time tengah bersama pasangan dia, tak sampai 2 minit dia dah keluar, dia dah pancut awal, dia dah settle, kira dah so that is going to leave the other partner very unsatisfied. Sebab kalau ikut statistik, perempuan dia perlukan dalam 10 to 15 minutes untuk sampai tahap orgasm dia lah, kira dia macam tu lah. Tapi untuk lelaki, dia boleh seawal, seminit setengah, seminit dia dah boleh settle. So that will leave your partner to be tak habis lah. Dan Dia macam tak relationship puas tu pun lagi lah. akan Benda tegang ni lah. dia akan make the husband and wife drift apart further. So it's actually a problem in the household marriage jugalah. Right. The third thing is I pun buat circumcision, sunat. Right, sunat untuk budak-budak kecil ke apa ke, mungkin yang bangsa Cina nak sunat sebab kebersihan, atau kalau macam Islam dia wajib kan. And then also we got Indians yang nak buat sunat sebab dia ketat dekat bahagian atas, you know. Some people dia memang lahir je dia punya kulit zakar tu dia ketat dekat atas. Dia tak boleh tarik bawah. So that is going to be a problem also. Right, we call it as phimosis. Right? And then I also see a lot of cases like STD, sexually transmitted disease. Apa Benda benda ni tu? dia pun apa tu? banyak berlaku dekat Malaysia. Antara laki-laki, you know, laki perempuan, laki yang banyak langgan perempuan, you know. So dia banyak. Faham. Yes, yeah. Interesting. So yang masalah yang tadi Dr. Eugene mention memang semua ada cara untuk Ubat. Sembuh Yes, ke? ada. Yes. So that is just some of the contoh case-case yang I tengok seharian. My bread and butter lagi dia ni. Okay, so very interesting lah. So kalau anyone ada problem, tak payah bagi tahu kita. Tapi boleh pergi cari Dr. Ya, Eugene and betul. bagi tahu dia. Yeah, PM je, DM. Ya, DM tu. Drop me a DM. Saya nak tanya satu soalan. Kalau orang tu dah mati pucuk, memang boleh sembuhkan? Cik, interesting pula topik ni. Boleh kan? Boleh. Sebab biasanya yang mati pucuk ni dia ada punca-punca dia. Oh. So yang first thing kita kena do is kena pasti punca dia. Second is kita buat rawatan. The third thing is pencegahan daripada benda ni berlaku lagi. So I would say that is very treatable. Rasanya psikologi ada effect tak? Ada? Kan? So untuk mati pucuk ni dia ada 3 jenis ya, yang secara am lah, just a bit of education. Satu adalah vascular ED, maksudnya dari segi blood flow dia
saluran darah dia tak cantik dekat Zaka. Sebab Zaka tu kalau dia nak terpacak, kalau dia nak keras, darah kena flow dekat situ kan. Yang kedua adalah hormonal ED. Maksudnya hormonal tu maksudnya dari segi hormon lelaki lah, testosteron kan. Kalau hormon lelaki tak cukup, mungkin boleh menyebabkan masalah mati pucuk juga. Yang ketiga adalah psychological yang Penny cakap tadi. Psychological ED. Maksudnya kalau just say I tengah nak bersama pasangan I, tapi minda I dekat tempat lain, I tengah stres pasal kerja, tengah stres pasal duit, tengah stres pasal family, atau tengah macam tak betul lah. You know, your mind is not where your body is kan. Dia pun akan layu jugalah. So that's also a psychological ED. Kalau macam Dr. Shu main sekarang tengah buat apa? Kalau macam Dr. Eugene kan dia lebih kepada men's health kan. Tapi men's kalau health. macam Dr. Shu, Actually, I'm mainly focus dekat estetik lah. But I also do a bit of women's health. Tapi women's health ni sebab kita dekat Malaysia ni dah well known. We have a lot of centers with pakar gynecologist yang memang involved with women's health where they do scanning, they do a lot of treatments that sebab women ni dia banyak the hormones involved, and then sometimes you have cysts, and all that will relate back to your hormone, to your menstrual cycle. So macam in my work line, we don't have that macam machines to do to that extent. So there are minimal and treatments yang kita buat lah kalau untuk women's health, mainly like macam kalau untuk contraception, all that is still boleh, I could still do it, or maybe loose vagina nak buat vagina tightening, semua tu kan. That one involved in aesthetic lah. So that's what I maksudnya can kalau do. macam vagina tightening tu kalau macam dia lepas lahir kan selalunya dia tu dia akan longgar lah sikit. So nak Dia akan tekan, longgar. So you boleh buat lah. We have treatment options that we can do lah. Kita ada machine, kita ada injectables, so we can repair the tissue surrounding the area tu. So dia akan tightenkan balik. So basically kita more towards aesthetic. It's not like macam estetik more tu kecantikan. kecantikan untuk Bukan estetik ni lebih kepada muka ke sepatutnya? Yalah, as Dari women luaran aesthetic ke lah. dalam. Maksudnya women's aesthetic. Ada dan dus aesthetic yang muka, badan apa Anti-aging semua. Anti-aging tu memang both of us memang buat pun. Cuma that more more narrowed punya. So specific. more specific lah. So maksudnya kita buat, like for me, I buat women's aesthetic lah. Women's aesthetic tu buat apa? So mainly kita more focus towards the, like for example orang ada loose vagina ke, ada pigmentation, you know, postpartum sometimes you have very darkening over the private area. So what do you do? All that. And then some women they don't have arousal. So semua benda-benda tu lah. So that I would treat lah benda tu. Oh, interesting. Dr. Eugene, kenapa you choose this bidang? Kenapa tak macam kerja government ke? Jadi doktor pakar dekat government ke? Kenapa you choose private? Private as a private doctor ke atau kerja dekat kerajaan Why did I come out from private kerajaan kepada keluar. private sector? Yeah, why? Satu sebab masa tu kita ni masa I jadi houseman tu 2017. We are all contract houseman. Maksudnya kita bukannya kita sebagai contract government, kita tak ada, it's not a permanent job. I would say a permanent position lah. So kita semua dilantik sebagai contract houseman. So contract houseman ni akan berlangsung selama 2 tahun. Lepas tu dia akan kerajaan akan bagi option untuk renew every year, tapi dia pun ada option untuk terminate you serta-merta after that. Maksudnya bila kontrak you dah habis, dia tak payah sambung. So that is one thing we are facing lah masa tu. So, sebelum ni dia memang lepas habis 2 tahun houseman, dia terus akan serap jadi permanent dekat bahagian medical officer, MO lah. So kita ni tak ada. Kita ni habis houseman 2 tahun, lepas tu MO tu kira contract juga. So contract goes on every year. It needs to renew every year. Ada kemungkinan yang diorang tak nak renew juga. So that's one thing. Dia tak ada security. And then the second thing is kenapa I keluar dekat private ni, sebab masa tu COVID. So COVID ni sebenarnya I dekat bahagian department orthopedic, tapi selalu kena tarik pergi COVID punya center lah untuk ambil swab apa semua. So interest I bukan ada dekat COVID lah sebenarnya. Interest I is more towards nak bedah tulang kan, repair tulang apa semua kan, nak buat operation besar-besar apa semua. So I'm thinking that I'm actually wasting my time dekat government hospital. So that's why aku ambil keputusan untuk keluar
and kerja dekat private. Dr. Shu macam mana boleh tiba-tiba Kenapa boleh terkeluar? terkeluar lah kan Tak daripada adalah, government? sebab time tu one of it is of course the contract issues, but that's actually not the biggest reason for me to come out from government lah. Sebab masa tu I pun dah daripada KL dah pindah ke Teluk Intan. I was already doing obstetric and gynecology lah kat dalam tu, in that department. Then after a while, then I realised that because I have to commute back and forth to KL, that's one thing, because I have nobody back in Teluk Intan. So it's like almost every week. But then I was still like so eager lah nak continue ONG kan. Tapi then I started to realise lah, maybe there are other options. So macam then I start looking into aesthetic lah, and also based on advice from him. Yeah. Oh ni dah kenal lah. Dah Dah kenal, kenal we lah. dah kenal dah. So but he was just advising lah, but I look more deeper into what aesthetic is. And then so when I was in the government, I already attended a few courses for aesthetic lah semua tu, and then I start to actually like suka lah aesthetic ni. It's about beauty, and I like to, you know, to do things that related with beauty. And then I was thinking maybe I should go out lah. So I decided to leave the government sector, and then I joined aesthetic. And then bila I start treating patients, and then I see dia punya feedbacks and everything, then dia ada satu satisfaction kat situ yang bila ada result tu, and I macam naikkan diorang punya self-esteem. I also pun naik self-esteem I. So I pun rasa macam this is happiness lah. So I think is the right choice for me to come out. So that's the reason that I keluar lah. Ada rindu tak nak kerja Of course, ada rindu. Because yeah, I actually like it quite a lot lah. Kerja government Bukan kerja government, the ONG. Doktor. I won't discriminate government or whatever lah. Government is the sector yang ajar, like build me as a person, as a doctor jugalah. So I would not condemn ke apa-apa lah. So benda yang I rindu in like being ONG MO for example, seeing the cases, the adrenaline rush, being in ED, you know, receiving so many cases, all that thing. If you ask Dr. Eugene also, I think he still miss it. But we have made the choice, which we think it suits us better. That's why there's no, macam kita tak ada nak condemn government ke, kita nak condemn. It's just a choice we made lah. Tapi sebenarnya dua-dua ni pun dia tolong orang juga. Betul. Ya, in different ways saja. Yeah, correct. Like Dr. Shu mention, naikkan self-esteem orang, macam keyakinan orang. So it's a good thing. Tapi kan macam estetik kan lebih kepada improvekan dia punya muka. Adakah dia macam dia tukar wajah tu 100% ke macam mana? Tak ada. Tak adalah, kita bukan plastic surgery. Oh dia berbeza. Plastic surgery dengan estetik tu berbeza lah. Aesthetic is not a treatment that's you gonna change your face structure ke apa ke permanently. It's mainly for maintaining, giving your skin good skin quality. menjaga Means lah. like you make your skin or your face or whatever your look to age. Let it age, but let it age gracefully lah. Macam tu. And juga mungkin ada orang ada masalah jerawat, so akan cause dia punya skin jadi tak cantik kan. So dia mungkin akan jadi malu nak keluar kerja, Betul. keluar Yes, bergaul. correct. So this is where aesthetic boleh tolong. Yeah. Betul? It's not just about that lah. Yes. Maybe that is like the most common thing. But like for example, women's kan. Women sometimes they have like issues with, you know, the relationship issues that actually involve mainly about their intimate relationship. So like for me, I deal with that quite a lot lah. Macam patients who have loose vagina, don't have any arousal. You know, most women actually this is a bit like sensitive issue lah. Tapi memang in the clinic, I memang jumpa banyak patient they actually mengakulah sebenarnya women ni tend to fake lah. Dia banyak fake je bila diorang have you know, intimate relationship with the partner. So is that an issue actually? If it's keeping it for a long term, yes, it's gonna be a big issue. It's like you can treat that actually. So all that thing kan, kita even though it looks like fun in aesthetic, tapi sebenarnya we help them in other way. We make them make their life a bit more happier with the partner. Kita
it's a different concept lah from the government. Dia memang darah semua macam tu kan. Like that lah. So that's what I see lah. Wah, kita betul-betul learn a lot today. Ya, So untuk yang lelaki boleh anyone yang ada problem boleh cari Dr. Eugene. For Betul. wanita pula boleh cari Dr. Dr. Shu. Syuhada. So both of you guys dah ada anak. Yeah. Sudah ada anak. So adakah macam Dr. Eugene as a doctor, Dr. Shu pun doktor, depan ada DR Adakah anak tu pun DR ke? Ada menuju ke haluan tu. Racing ke? Aku nak anak aku jadi ni F1 racer. No. Michael Anak sudah Schumacher jadi lah. surgeon. Michael Schumacher kan? Alex Young, Malaysia punya F1 lah dulu lah. Kenapa tak nak suruh dia jadi doktor ke? Itu sahaja lawak je tu? Actually for me it's more depends saja lawak kot. I think for me it depends on my son punya interest lah. Oh, Kalau you tak- dia ada interest dekat bahagian perubatan, go ahead. For me it's chasing your dreams. Sebab aku pun diberi pilihan sebenarnya. Whether nak pilih sebagai seorang doktor ke, nak pilih engineering ke, nak pilih sebagai lawyer ke, it's really up to him. I would say the choice is his. Of course we are there to guide, but we are there to support and respect his decision jugalah. Kalau kita say in the future, if kalau dia betul-betul nak jadi pemain bola sepak Malaysia, mana tahu kan, we will still support him because I believe in wide variety and also respecting his decision lah. Tak guna ni yang paksa-paksa ni, it will not give happiness lah. So kalau minat dia dekat situ, of course kita pun pupukkan minat dekat situ. Kalau he's talented there, then why not? You don't have to force him to become a doctor lah sebenarnya. Tapi kan ada juga parents yang suka control, memaksa anak-anak. What do you think about that? For me, I think it's like I say, like it's a very personal thing. It depends on upbringing parents diorang apa semua. But cara I didik anak I, my style will be a bit different lah. Yeah, for me, I believe in democracy. Yeah, democratic maksudnya relationship or even I would say relationship and commitment works both ways. Kan, we have to listen to our son punya side, and our son also have to make sure they listen to our side. Maksudnya they follow juga. There are certain things that they need to do. Maksudnya belajar tu kenalah belajar betul-betul. Jangan dia langsung tak belajar terus nak jadi ni, semua tak boleh lah. So of course he has to do his part and I has to do my part. We have to meet in the middle. So I believe in a very democratic way of bringing up Minat dengan mendidik cita-cita anak dia kita tak sure lagi, tapi yang pasti ialah ada gene doktor. Boleh kalau dia nak. Boleh jadi doktor. Tapi nampaknya apa tadi katanya nak jadikan Formula 1 driver kan? Boleh ya, kan? Minat Formula 1 driver lah kan. Anak sekarang umur berapa? 1 years old. 1 years old. Boy or girl? Boy. Boy. Oh, boy lah. Ada apa-apa yang nak bagi tahu anak kamu tak? Ada apa-apa tak kata-kata kepada Kata-kata. anak maybe lepas ni dia dah Your besar baby. dia tengok Ya. balik video ni boleh pandang kamera Kita sana boleh kan, jangan pandang kami kan. So This message. kepada anak saya, Iselai bin Eugene Laimuan, kalau engkau tengah tengok video ni kan, masa tu time tu papa dah berumur lah sikit kan. Umur tu dah naik sikit apa semua. Always remember that papa love you and mama love you as well, and you are born to be someone great, and you are born to make to change people's life, always make an impact in people's life, and always believe that Allah is there to guide you. Kalau ada apa-apa, mama and papa is always here to support you and to give you all our support, and to make sure that bila you dah besar tu you jadi orang yang beriman, orang yang berguna. Dr. Shu Dah Kita kena ada kata-kata kepada advertisement kejap. anak. Why you cry Tu pula? why I cry. Tiba-tiba kau cry pula. Betul. Dah menangis. Pasal anak mesti akan Ya. emotional lah as a mother. Ada kata-kata kepada Tahu anak. pun je jangan lah. nangis. Sama je lah. Dia nak dengar kata-kata seorang mak pula. Aduh. cuba, Nanti dah besar nanti cakap lagi. Tapi ini special. Ini special. Kita Ini tak- semua orang tahu. Tahu Malaysia tahu message ni. Ayo. kepada anak. Your first anak kan? Your Yeah, first yeah. anak. Yeah, so mesti ada tak kata-kata tu your first child. Isa lah. Isa kan. Okay. Hi Isa. Hai Isa. I don't know what to say. Yeah, so we are happy to have you in our life. We love you. Semoga. Buat saya pun rasa macam nak nangis. Oh, Tak apa, take your time. Why you cry? I don't know. I think kena cut kau ni. Tik. Tak boleh lah. Ini yang kena masuk. Yeah, this is Special. raw feeling. Raw. So guys, anak tu sangat-sangat ni Ya, tengok
Cahaya mata. begitu tingginya cinta Yeah. parents towards Parents. their children. Yeah, because we almost lost him, but we are so happy to have him here with us. So I always doa yang Allah akan jaga Isa jadi anak yang soleh, belajar rajin-rajin, and then can bring good to the society. Yeah. Oh. Amin. Amin. Yeah. Amin. Belum habis lagi dah. Ni dah. Oh. Dah emotional dah. Okay, then lepas kata-kata untuk anak, mungkin kita boleh pula kata-kata untuk peminat-peminat Dr. Peminat-peminat. Dr. Ada Eugene. peminat lah. I'm sure ada Dr. peminat Eugene sebab ada memang peminat. Ramai diorang pun peminat dia. terkenal. Ya. Okay, alright guys. So we are very honoured to be here at this podcast here today dengan host kita pada hari ini, Daniel and Penny. Terima kasih atas Terima kasih sebab datang. mempelawa Yeah, thank kita you orang very much. datang dekat podcast yang Melayu Cina podcast ni. So to all you guys yang suka konten-konten lagi macam ni, this is something yang I would say very unusual, especially when you have a mixed marriage kan, interracial marriage. Kalau korang suka konten-konten macam ni, don't forget to support them, right? Click like this content, subscribe, and also your subscribe will mean a lot to them. I hope to see this channel grow, and insyaAllah kita akan dijemput lagi sekali untuk topik yang berlainan pula. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Ya, terima kasih sebab sudi datang. Yeah, thank you for the invitation, guys. Dr. Shu tak nak cakap kata-kata kepada fans-fans I kawan-kawan tak ada ke? fans. Ha? I tak ada fans. Yeah. Ada. Tak ada Tak ada fans. fans. Lepas ni akan ada 1-2 orang fans lah. Mungkin lah Lepas ada tengok you satu nangis dua. tadi. Aduh. Okay. Okay guys. Apa? I pun tak tahu. I tak tahu nak cakap apa. Cakap je lah dekat viewers. Cakap je apa yang Click ada. like. Subscribe Subscribe. if you like this content. Yeah, and then stay tuned for more. Yay. Thank you so much. Yeah, thank you so much for coming guys. I think it's a very good punya discussion about mixed marriage. Lepas tu kita berbincang tentang kesihatan lelaki dan juga wanita sampailah kepada parents punya boleh terima ke tak tentang you guys punya relationship dan sebagainya. Jadi sebelum saya berakhir, sayang ada kata-kata tak? Very happy lah hari ni sebab banyak info, banyak knowledge yang Betul. sangat valuable. Sebab kita dapat guest yang sangat apa? Nak nangis juga ke? Guest yang banyak bagi Yeah, info. betul. Very happy hari ni. Yeah, so that's why kita nak jadikan podcast ni sebagai satu tempat kita jemput tetamu yang memang ada kemahiran dalam bidang dia masing-masing dan kita dapat sharing. Bukan saja kita fokus pada bidang dia, kadang kita nak tahu juga tentang dia punya personal life dan sebagainya. Dan alhamdulillah this is our second punya episode. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal sampailah akhir. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Eugene dan juga Dr. Syuhada sebab Terima kasih. jauh datang ke sini studio kami. Dan insyaAllah kalau kita ada masa lagi, kemungkinan kita boleh buat lagi episod seterusnya. Dan itu saja kot Itu kan. saja. Itulah saja. Jadi guys, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kalau ada apa-apa yang boleh untuk kita improvekan lagi pada episod yang akan datang, korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Itu saja guys, episod untuk kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam Bye. sejahtera. Bye. See you. Bye bye. Tengok itu kamera putih.